Chung in Chung's television zao na ba may guay kang asay banchat butong zang lutong kabisu may cham na Tamenglong Times di cham akat ni The People's Chronicle tong headlines pa in dalaw day. Ray Mikhaw The People's Chronicle tong headlines ko kum na hilaw na ba may Ratan Tata veteran industrialist Tata tuang group former chairperson asay katuang now may rina makante. Ratan hay katingkum leksat na charukte. Ukrul District tong nam kanay kakaw lamzang ladgay na patkan may hay Government District Administration rina zawsin lautumag na ito na Kuwaiti na Hunpun Village Authority rina sa kante. Manipur State kahoy dengi now may hay kasinggay ko na ba may January 1 ka rina October 5 nga na hay mansaygan tumto taytang tito na Health Department rina sa patkante. National People's Party Manipur tong MLA Chanay hay kaniw tong executive meeting kazaw kan make. Manipur University tong Department of Foreign Language Korea rina luan pangutang may Hanyul Day mong langpat na tatay bamte. Katangkaw the Tamenglong Times ko kum na hilaw na ba may scientist katum David Baker, John Jumper akan ni Demis Hassabis Roy 2024 Nobel Prize in Chemistry tay in pangkante. Kalon nungay si may te akat kaw asay hay chuan si may nun kang none kaw kagenay may pochay nun in kalaw kang tunat at kay kante. Katangkaw da cham tong headlines ko kum na hilaw na ba may UK tong Oxfordshire kaw nay may Swan Auction House rin na 19th century horn naga human skull naga may piraw kaw goy taloy chay don law may akat hay auction sunite to na sabang may naga may nun rin na numagay to na sagang may tangko intakante. Manipur tong BJP-led government machuang bam may National People's Party lungkaw John Incham mag may naibam na konte to na saye. Directorate of Information and Public Relations, Government of Manipur rina tipat may 2024 tong calendar ko 17th of October timik ko Cookie Rising Day hilaw ba may ta intay may nun rina lani mag may endawam te. Kaniw pa may RGKMCH pusang tong Dr. Akata Rep Sulana Suloylaw kan may ta Pian mag may endaw na Kolkata tong Junior Dr. Nun rina muntiang guang kan may zang paday tang guang may nung ko Senior Dr. Nun rina ni Junior Dr. Nun ta machong may suna and mass resign sukay kante. Tangkaw sports tong tampa indalo dane. Inter-college tong badminton championship ko Polestar College akat ni Manipur University rina champion la kante. Second T20 International Cricket Tournament ko India rina 86 run ko Bangladesh tangam lo kante. Asian Table Tennis Championship ko India Ahika Mukherjee Japan ta ngamlaw na bronze medal la kante. Indian Olympic Association rina luan tamlu na tasatang may national games sa Uttarakhand ko January 28 to February 14 nga natad kay nuwe to na sabamte. Gospel Youth Organization rilang may kalon lu na kanaitang may Gospel Youth Soccer 2024 to ang opening ceremony hay mini stadium Tamenglong ko dalanay hay po dinggang lunggang may chairman Hill Areas Committee Government of Manipur Chief Guest na tournament jong paitay day thalaw kani tournament haylan palaw kante. Kamay sunating na ilampain daladan ne chang may 26 degree to 19 degree Celsius na imiglaw kon pungo na minute lu na katum krina tingzin tong hong panday na minute ligu na paday pao. Gan kaw muang gan gay zimang tingray. Asay itong kabisu may cham tu kaw rina ngalaw te jalo na bamigoy ta thon ku te. Yang